nabonun thusim ngai dingin kain lem kin ve dunia jong hin reunite story iti dingam lungsit ta thusim khat ana sei kinoitin hichia ki mu nunga chapang no hi apina kuna anu le apan ana don lawa mi ana pi do honai tain aji chu alungsit hon lo ji hilowin chaina gam dan dongzuya nu pa khanin cha khat khel anei thelo ding kiti anaki chi pi lai hi ja cho acha hon ai wanga ana pi do ngai hon ai hiti chun American mi in sung khanin ngai lut na nei ta in anaki wa on kum som ni le ni zo nongin ahin kiwa ain sung ni te mama chan chaina gamin ahin le puin thisana apin na anu le apa aga hol do kinun hi chaina gamla machan anu le apa di ta te ni chun achanu hon chu koi penin akiwa huya hitam ti in kum som walam pi hi ana hol jing kin hon hi achanu hon hi orphan muna ana pi do hon jawa kuna hi kun akiwa hi hamti ana het talo a hin chilaya chu America akona family khat hin ana kiwa wa kum som ni le ni zo nunga hi ichi akiwa achanu chu apin na anu le apa to ana ki mu tu sa kino hi ichi thu simjong hi lungset ta hin chai chan lunglut ta ngai ding ni ki tim ve United States akhun Catherine Pal kiti ailole KT tia jong ki he no mai khan hi Michigan Hudsonville muna mi khotu thim ta te in sung khanin ahung seile ni nei hichin no mai nu hin kiwa anu le apa cho ken le root pal hin amani hin achanu hon hung kun do na mong hi achanu akonin phat ichan ham cho ana sel gu honin hi KT hi niaw cha hi lai ahung ham thei pan ho lai vela chun anu komin na oisunga kuna ka hung pin hamti in anadongin ai hile anun jong lungthing selin a hi puiti in asai pin hi jong le kalung sunga kuna thing sela kalung se na kangai lu na hi ti in asai pin hi hi akona chun ke ti hin chithu chu anu avelin adong ke tapoi na hi hiti chun chapang nu chu kum som ni ahung thin phanin anu le apan ama chu hoya kuna allawa iti hamti athusim abon chan asei pi hon bemin chaina gama suzo muna orphan home khana kuna kiwa adinga ahin kila hon ahi dan chu chin ta in asei pi hon ta nahi hichi Paler family te hin chapa ni anei saw hi tain amani chu Steven le Jeff ahi lonin keti chu akiwa adiwa ahin ki pui wachun apin na anu le apain le khathot khat anasut hon jong chu ahin pi thaw nei iti chu China pawa ki sun ahi in khunungin ale do thei mi ho ale sawa ahi le ichi le khathot na ki sun thu chang ho chu pu nat le thlachi ta nge na hi in anu le apan achanu thla na a anasut hon le khathot khat ahi ichi le kha ki sun thu chang chun hi ti na sein kachanu hon jingsi hi 1995 lunar tha thlasagina ni som ni le nili ni jingka lam nidan soma pinga hi in chen gen theiji le agam dan le mul khauta hoji in kanup le kada hon ki banga kanung sun honding angai ta na hi vanoi muntina hi chi naucha hin ki wa ding minu mi pa ho zo sin kachanu hon hi ngai lut na nei ta in ana bolun lang kachanu na hu do je un ka ki pa honin wanin kataw na hon hi aza a hi le to a kona kum som a hi lo le som ni zo ting le hongzo a broken bridge muna chi festival ting le khatve nei ki mu to sa kinun ti in thum na le kha anaji honin hi ichi thu chu keti in jong a het do achun a hingnu anu le apa hol na dingin lungyal ngai tu na nasata a hin nei tain anu le apa di ta mong chu a hin hol pan taw nei ichi a khol jin naw sung si achun ama hin ki wa anu le apa in jong achi na alam thla na zo si a bon chan adin pi honin nei apin na anu le apa chun alung sit mo hon a hi puin agam dan le mulji ta a chu aniki wa thei hon lo ai aji chu 1995 kumlaya chu China gama one child policy chun agam sungmi adia mi wai cha gen thei ho chunga nasata a sit na anathu a hin hicha chu swale chen fang keti pin na anu le apa jong chu ana zaw tha kha hon hi hichilaya chu amani hin chanu kumthum bep khan hi ananei hon hi tain ajinun naw a hin wop kina chu agam vai pohon anaw wop chu sukha ding hindi khawin ti tia hi achanu hon ta chun a chen naw a inu mong hongzo akuna kilometer zakhat som ni vela agamlat namun suzo kenal kiti namun langa chu kung in nei new chakhat sunga hi cheng uwa anaki selowa naw sen pin ka sia chu chutia chu anaki sel hon hi naw sen apina chu hospital jong kitlo hi ja chu ave call ding doctor jong kitlo chutia chu ama ho anaki ve kolowa
anu jong chu kumsom ni le li bek in alai chutia chu tuilum le ba che ho amana naw sen lai chu ama le aman anakitan ki hi naw sen apin zo ga chun anu le apa chu kipa le thase akop honin aji chu achanu hon chu dam thei ta hung ping a hi wangin amani angluma awa thei hon loading a hi ti chu a hen hona hi hiti chun ni phabep zo nungin anu chun naw sen chu a imut lain kai thangin apuin it le zong le chadang awa be thei hon ta loading a hi je in naw sen chu a chai na dingin a cho min a imut lai chun lampam khanin ada la ta ne hi naw cha chu ada la masang honin ale kha tho ji hon chu naw sen khun a chun a koi honin hichi le kha tho chu keti hin kiwa anu le apan khonunga a hin sim do hon chu ahung hi tai ne hi hichi zawa kona kum som zo nongin keti pinna anu le apa chu 2005 kum chichi festival ni achun hichi broken bridge kiti achun jingka mata konin nilha lam gain achanu kiwa te chun ahung ki mu pi diu ham ti in ale kha thot ji hon bang chana kisun sign aki choi honin ananga honin hi hiti chun hichilaya chun jingka akon nilha chan gain awa ale honin achanu chu amu ki honding kinemin ananga ajing honin khangdong numei hung lam thla ho zo se chu achanu hon chu hiding ham ti in adong le le jing honin hizong le koima chan ka he ti in don bunna a hin pe po ne hi hiti chun ni lum ke ya anga hona koima ahong lo phanin lungno mo ta in lamin akile hon tan hinla akile do zo nu hon nidan khat zo vel chena chun Mrs. Wo kiti numei khat hi hichi anga na hon le chun ahong ine hi ama chu achanu kiwa te ni nu pa chun a hin sola hin nidan ka khat aga khongai jem hon lo na chun akimu to na diu chance so asumang ngal tan hichi te ni nu pa thlasi ta le lungno mo ta achanu hon ahol na thu hon ho chu mi hon a hin head do phanon television station a konin holna ahong nayun ama ho chu sim chu van noi pumpi head dingin nationwide broadcast a hin bol taw ne hi hichi chung thua hi ahin kiwa te ni nu pa chon achanu hon kum som lagit a hlen to ka ahung kun do na sepi loading tia hi agel hon ji a kum som na chana chu het sa loading kum som lagit a hlena ama lum data ahung kun do na a het nom be a hi le ama dei da na bol pi ding tia hi agel hon dan akitu hla na hon chu sepi dinga hi hichi numei nu chu ahin sol hona hi hichi television report na kona chu root te ni nu pa jong chun keti apin na anu le apan ahol jing hon dan chu ahin het do be kin hon ahin hizong le achanu keti chu to akizop na thudi chu seipi ding ananu hon nai lo hi hitia chu kum som lagi ahung hlin chan nga do a chia chu ama lungsunga kona anu le pa di ta chu koi ham ti a het no ma hele apin na anu le apa chu hol do na dinga hi ki thopi a to so ding ati hon hi hizong le anu le apa ta ta chu het sa ding nom hona achanu hon chu America in sungkhanin ngailu na nei ta le lungsit ta asinuwa akiwa ahinai ti chu a het sa anom hona hi hija chu balar te ni nu pa chun aloi ho ko ma kuna hi ado le le hona hitia chu China a keti nu le pa ta ta ko ma denga chu le khathot khani ana thot honin achanu hon chu dam selin om jing nai ti ana het sa honin hi chizau chun Miss Wo kiti ahin sol nu le keti pinna anu le pa to ake homat na thei diu zo si asutan hanin media ho jing to jong ake homat na thei zo siu jong asutan hanin hi aji chu keti in apin na anu le apa nei jong le amani dinga jong achanu hon hi tho tho a hi hichi thu ho chu keti in jong hin hedo hen lang hi le akum thling nai lo hi je a alungin apu zo lo ding a hi ti chu a hian hona hi hiti chun apin na anu le apan achanu hon to ki mu tho dinga akigel lai ta honin ake homat na thei diu zo si ahong ki subei kit tan hiti chun ahong thlung kum sung ho achun kum si le thlasagi na ni sagi ni le hichi te ni nu pa cho broken bridge kitina chun ahong ji honin achanu hon chu amu kha hon ding ham ti in ahong aji honin hinla amu do di hon pu na hi hizong le achanu hon chu USA lama nom ta a hinai ti a hen hon ji chun alung hon amung domin hiti chun ni khat le kikimutu te ding a hinai ti in kinep na lin ta anei honin hi hichinunga chun documentary film ball min thang chengfu kiti pahin amani chu agamudoin hitia China chapang USA mi hon akiba o thusim ho ka semji na khana ko na hin China mi nu pa khat mama hin achanu hon to khat veibe akimutu ki ding agial na ji a kumsi le broken bridge muna aganga ji hon dan cho ka hin he do hi ti in ase ne hi
amani chu simchun mi tampi lungsung atong khalhe jengin hiji chun hichi film ball mi ba chun America gamsung aning akoi ka ala amun zo se hiti chun aga khol le ina hi le azo zo na in hiji baller te in sung jo aga mudo ta in hi hinla aum naw aga he do jing wangin amaho ke homat pi na ding chu bailam cha mo hi jeng thei ke ai point hiji chun chang fi in jong kum khat bal set pi hi keti nu le pa ken le rut chu kimu pia ke ho pi ding a hin go jingin keti chu apin na anu le pa to kimu to sa ding ti in plan a hin sim jing na hi hinla amani nu panwang adin na hon khat chu adin pi jing honin achanu chu kum som ni athin anga hon hi ti in asei pi changmel jing honin hi keti chu kum som ni le khat athinin Spain student exchange semester adingin kigu na anein hia chu mi hon China le America thua do na ahin nei te diu a hi ti he ji chen ahin khuchi sa le ahung kun do na chu anu anadongin a hi le hia chun anun jong tunwang hoya kun na hu kun do a hoya kun iti chilaya na theham ti thu chen ka sei pi phat a hi tai ti in anadon bunin hi hia chun ke ti chu alung dongin kidang asain aji chu kum hi chan hil hil chu anu le apa in iti dana ahung kun do na thu ima ana sei pi hon lo hil hiding ham ti in lungdon le lunghan akomin hi iti chun phat so ta akigela la zo nungin cheng documentary film bol na achu zawa China gamla ma chu achang se achi a akiti naw phat le ni khunia chu apin na anu le apa gakimu pi ding ti in akigel thatai ne hi hiti chun ken le run in jong achanu hon chu ahlon pi honin film crew ho to chun China gamla min anachi Chichi festival ni in Broken Bridge achun keti chu ahimnu anu le apa to kumsom ni le ni zo nongin aga kimuto taw ne hi anu chun achanu amu mu achun kipana mitli in achumin akol cha hi jeng ne hi apa jong chu anu hona chun adingin seiding pen hello khomin om den jeng ne hi keti chu apin na anu le apa komin ikho phabep sung hi a om denin apin pi aso pinu chu to room khanin om khom hanin num sata in om hanin ne hi ahin hiche hin keti chu America hong ki wa ale na hi zein anu le apa chu henu he pa ti in akau thei point America ho ki ko danin aminin akau ne hi hiji chun anu le apa chu alung no mo thim hanin hi jong le ima asai nom han pun asol te te nom di han pun ne hi aka o ki homat dan jong chu aha asa in aji chu khat ho chun China pau hello khat ho chun English pau a het kit lo hi lo hi hi jong le anu le apa wang chun achanu alung sit na hon chu amang di point alung sit jing honin hi keti in apin na anu le apa akimu pia asin sa hondan le abol phan hondan alung thlai dan ho jong chu anasein thil dang dang thu chum hitale anu le pan aha sei pen hon chu nagong walin buhani anani ngai hi tin asei hone ati ne hi aji chu achanu hon kum hi sa amel amu hon talo mi chumin ahin kisinta amani angluma ahung sei le thelo hil chu apu na hona ahom tho hona hi hiti chun ni kho phabep zo nungin amazong akile phano ahung hi phanin keti in apin na anu le pa chele aso pinu cha vai la in hi chan din mun ahlun ho chu amaho mo ai poin thim mo ka hin chan po e ti in asen na thu ha sat na ho jong ka het pi su ke in hi chilei se na hin kho nei na pi hon ka ki pa e ti in anu le pa cho ngai lu na nei ta in anawai la ta ni hi anu le pa in jong ke ti hin ke wa te ni nu pa chunga chun ki pa thu asei hanin iti phat hi jong le China a hong khol jin le jing thewa hi ti in jong asei hanin ki pa ta kanalim jing diwa hi ti in atim hanin hi hiti chun ha le jong le ki khen lo thei a hi lo ji un ahung ki khenon ke ti te chu USA lama dingin ahung ki le ke ta wa ne hi ke ti in apin na anu le pa amu ki nom dan ho jong asen a hin la amani chu henu he pa tia jong akau thei lo na ho chu phamo asain ai pi chu hita jong le leise na hin kho nei thei dinga eina nei hon se se jong hi ka ki pa khop se de ati ne hi keti hin China a anu le pa mong mong a in sung mi te a hi ti hi phate a gel la thim na dinga hi phan hung lu the dinga hi nain hi jong le phat chi dung zuya a hin he thim te ding gin cha raw mi ne hi hiti chun USA lamin ahung ki le do ki tawen keti in jong a thim jil aban azom kinin khononga atu le adoi ho lo thin na dingin na sata in pan alai ne hi hiti chun mun chom gam lapita umu hita jong le kingai lu ta in ake hema jing jing on hi
Dunia dingin hitsan chuhintin video hoi sa ole like share na bolotin video kinakimukit dingin na bonon stay safe and stay blessed